Is ré orga seo de felladóí Lú, tríéis dómh béimechar fórna faís has sin isise dul chun tarifa dómh. An aireocht an a réalta óga níos mó starah antach als Leathcheannais Peile Fé na hÉireann na Christian don chiadúr na mo réalta óga bhío róla áda dómh. Frachan na bútóiris Leathcheannais bhí tíreón. Bhí brian tires is common gagans a barcan fíorsigh den bhealth Leathcheannais Peile Fé20 ar ag an Leath Hotel Group. Tá Council Buaicphointí go díirlige agus sin Allen le cool alling de hotel. Ja, an a chréach an sin ó cean na parca daimte sé an cool ach Branner Keiko cool no force atá sé sa teocht am muhan sin hÉireann leis an freabad ghlacha chun é an bhfuilú síos agus isteach sa hangach an sin an a chréach an sin an Lú. Mícheál Reid atá ar Tom Leiden is léir. Mayo a thug an tapig. Isteach go dtí Hurley. Agus isé Keelan Martin atá taobh leis Hurley má tá Peile Fé agus Peite an the bhrean. Isteach again Maguire sin pass útach ó fad le McDonald. Beidir an tríú scór le darn ní ha. Sé go dtí Gillespie ná for Louth fós goin príomh leiscre in na fórne agus tá an bheartaíonta stáiliúm an sonnaige Adam Gillespie. Se héna cethir mar sin le nóir de cethir. Ceartófar sin Saravad ach tá Mayo is agus iad a techt in ahuairinsa Seamus Howard. Isteach a rééis go dtí Hurley. Anna múl ar fad an sonnastig tá ábhar spáis diantaige ní féidir le heicint út an bharsa. Dolan gafa fada, díra chuscin cheann dul. Christian Huston go háling a gé Cormac McEwen. Agus tá an pass tucha go críneige Pierce Grimes Murphy a dul isteach féidir cool agus an bheartar na clíháin sa le líne ag Lú ag aimsú na gól. Doch réite mar cool an sin ach go ríise leir na parca James Maguire tá mé ceappa chu an ádas go bhachas chun na léir de bhuachant ar a brónar é McEwen agus nuair a bhuail sé an talamh agus an spás os a chóir Branner an ruúir sin ó Grimes Murphy agus anna chréach isteach san angach. De Lúis na cúla a fachtaige Mayo cúcín díag sa bheachtas go dtí seo. Sé cína bhí fachtaige cúnta Lú rim chluicheann leinneamh sin oching inis. Seo duine is do daoine fuair cool Pierce Grimes Murphy agus David Dolan a tasnú an nocht a léirú a chumas sin son. Mar sin go chéanaí beáinní níos a bhaile níos a hóiste sa tarna le. An cheach gan dat na áite gluthe ceannis na hÉireann faoi fithe agus an Council agus bhfuil sé sin buirte go hálan ar fad sin ráfeinte stáiliúm ag Colm Lynch. An tá dearg go rééis le Mayo Diarmaid Duffy stechan tagarí Leiden gafa haar an chiadan na McEwen. Nis mar sin bhfuil scór ciniúnach a teachtan sa tá ag Tom Leiden. Sasburg bídach a thugant tá an tas a gcóna ann. Gan sánas ón mruthal. Nis Lynch a rééis bhfuil ráfeinte le fachtaige thá sé sin de chreite. Cimeát an sonnaige, isteach a láir slí agus seachún Shevlin. Siagarí Pierce Grimes Murphy. With sé cuine bhar an dá féinte ar sé leistigh déananig peinted go dó agus í stúrtha go ráfeinte. Ráfeinte ag Pierce Grimes Murphy. Ní sé ciad fan géad feinte. Tá sí crín má tá sí fada go leor aire as. Ráfeinte tháinis ag Mayo. Seileh táchtach. Dó héanaíag. Sin seachtaíag. Náid i seachtaíag ag Mayo. Nis McDonald. Táchas dúra sé féin i dhéanaig a sé dá réibriúisteach an darnach ar a bheras an sa agus Adam Gillespie leis an peinte fíorthachtach. Oliver Armstrong a dul siar agus tá na dóg séitegan réitóir. Páiste bhuachail tá san Samuel níor thug sé éon chúpla second sa bhreis. Dubhaío bhíidir a tós go méidir gomach gluiseach do bháin eileán don giadú riamh. Tá cúnta Lú an cúnta is Lú sa tír. Treis canis de hÉireann de bhainteach. What's happening in Louth football at the moment? You have a chance the minors to make it a 3, a clean sweep at all levels in Leinster. There seemed to be a belief there that the players, no matter what game, were going to win it.
there's been a lot of work going on in Louth at underage level. I keep saying there's development squads, club coaches, schools coaches, and then I'm only the front of this group, so there's a lot of work done prior to me, and there's a lot of work going on that other lads are coming through. Listen, so it's great, and hopefully the hard work's paying off now. It's a big task for Louth against Tyrone. It's a big challenge. Oh, absolutely, but you'd rather have it in front of you than be going home lost. So, Tyrone's been the benchmark probably at this level this few years now. We'll do our best. We'll give it a good shot, and we'll prepare well, and when we look at Tyrone, I'm sure they'll look at us, and it's a situation where we'll be really outsiders, but we've been outsiders loads of times, and the boys, just all about getting bodies cooled down and recovered and get to the recovery rooms and get them fixed up and that there, and then we'll see where we're at. But we'll talk about Tyrone tomorrow.